Untuk itu langsung saja kita panggilkan Iketut Jiwa dari Kabupaten Badung. Selamat menyaksikan. Iya, itu nih bapong andak dini nak suwung di kalangan nang soko dan kayak subuh rame mirip cerita ajak makjang subuh sayago lakani ngohan mesatuan yang mirip bentuk bapong nah cerita ajak makjang iya ning subuh sayago benohang malu tegake sekenang yang ngohang bapo homo satwo kiwalo setonden yang bapo homo satwo ngiring ngastiti bakti ni dosang yang widi mangdoi rago sarang sami sido memangguhan sane mewasto rahayu rahaja Om Swastiastu jek semangat kantun ya diastun sampun tengah cerik-cerik ajak mau kejang ane jani bapo nuturang satu impas teken iyang se aduh kuni ketuturang satu impas teken iyang se kecerito aduh telaga luweh madan telaga kumuda sari iya telagane ening pesan di sisi telagane entik-entikan sekancan bungon to buino nedang kemar di telagane aduh masih be gede-gede muah be celik di telagane itu masih ada buron impas dadu lo kelawan muani impas lo madani cobek impas muani madan ikocong gitu masih di telagan itu ada wangso mebulu putih lo kelawan muani angsoane lo madani lueng angsoane muani madan ikocong beli bapong orang impas muani tumplu adana cening sah bapong nah cerit-cerit ajak makjang ane jani ka cerito iyo impas loh kelawan muani pemekas ni cobek kelawan tumplu sedep matututuran itu di sisi telagani kene kone yo impas loh mau kaukin teken yo impas muani beli tumplu mari malu beli pakin tiang beli masau kone itu beh nyai cobek jek matagan sajan nyai ngaukin anak buka beli anak ngengke apa ada lakar satuan nyai masau lantas ni cobek li tumplu sejatine yang anak demen aja ngoyong ini beli apa awan itu sawire dinili di tenaga nenek liu pesana dobe liu pesana doa maha-maha jak sentai yang ngerasang basang sedok li tumplu gitu yang dicoba nyautin mungkin itu buin di tumpung ngomong benar subo cara satuannya ini coba mirip uli hantu uli
kalian tuh nyai awak nyai neng ngeden-ngedenan moko jak sing lah potongan nang bedik saja nyai bueno bui no jak baheno megenyolang cara bikin nyol potongan nyai gitu yo tumplu nyacaden yo coba nah curi-curi ajak macam ane jani buen kok ni tumplu ngomong weh cobek nyai si bonawang ane jani nyai si buen lakimpang tuh tinggalan kelot sisi telagone itu ado angso megulu putih kena beli nih jalan jani ale angon sawitro mesau buin nih cobek nah benar kali jalan jani ale iyo yang sebeli nah kacerito subuh kone yempas lan yang sengikat pasuitra di tubuhin manis semangane impas teken yo yang se kecunduk di telaga kemuda saring di tu kone yo mocano girang sambilango gendang gendik adi empas jalan jania meliang-liang beli angso tiang ngiring pakayun beli cek itu dogeng koneyo cek lego girang sebilang wai nah cerik ajak makejang ane jani rikalo sasih ketigone ngangkang panas baru panas nyentak rak saja jakati di tulang tas yang so lo kelawan muani ngerasa yang hidup nekewah sawireh tu sing nu ado amaman itu di telagane di tulang tas yang selo ngaukin yoi kocok kene kone muni beli kocok tinggalin beli di sisi telagone beli mekejang tekan-tekannya supolayu beli gitu masih beli iya telago kemudian saren beli subuh masih madannya iya nih irago nu madan kukuh ini beli sini irago akan mati mekentau yang penyuluh nah ningah kone sadok yo impas lombo kok itu kesautin lantas bahan i kocok kini posawat adi luweng yen buat tunduk itu sing nyanang nyai sumanang saya beli ngelah paitungan lakar megede uli tongo setenena lakar ngalih tongos madunungan ane melah sambil ngalih-ngalihin tongos ane duwung apang tu sing irago kanti kepegadang amat nah cerik-cerik aja makijan gelisang cerita ngelangi kone yo yang soma kedadu ngungsi tongos ne yo impas di subane kecunduk di tulang tas yang so ngomong tekene ngempas kene adi empas makedadu sawit terang beli ane jani pangide beli ini teken cai nyai apa melah-melah yen cai nyai dini sawire beli lani luwe lakar megede uli tongo setenenan lakar ngungsi gunung Himawani sawire di tuado telago ane madan telago manasa lingah iene ning pusing taemnya japi tuit terak bukas dan ningah kone munyin yang sobukok itu nada ngsak kone impas makedadu lau
pas lo nyautin munyin yo yang so iya mata ngomong kene kone munyin ngoda kene pangeken beli angso dari olah beli ngalahin tiang beli ini kene udah beli sebungan tiang lakan mati beli nah cerit campur di subane kone yo yang pas lu ngomong begitu kesaurin gue bahan yo yang impasmu kini posaya beli angsa yening kene unduki sing bungan support yang lakan mati yang dadi pengidik yang lahan barang-barang beli bawa tiang nyatu tekening beli ani jani tiang lakan nutup pejalan beli ini kijo jo beli lakan mau gede gitu yo impas muani mosau nah cerit ajak mau kejar gelesang cerita kesautin kone munyin yo impas kene munyin yo yang semua adi impas makedadu iya ning keto pengide hadini ne beli ane jani melah nayu payo apa sidong ngajak cai mau keber mau gedi uli tongo sedene ne beli melah ane madan kayu atugal cai nyai ajak dadua ngakes kayu ne di tengah-tengah beli kelawan dua nyelekem kayu ne bilang tahu nah cerik ajak mengejar buin kone yang semua besan teken ini empas cai nyai empas ingetang pesan pebesan beli tutup madan selantang lantangin jalan do pesan cai nyai memuni japi tui ado anak metakon ado anak nyacat ado anak mari cedek do pesan saut ino iening cai nyai mo saut sina mati lakan masin cedek gitu yo yang so tegas tekening yo impas di tu lantas ningohang kone munyi yo yang so buku itu bui jek egar lego pesan kena impas mako dadu sambil genang mudi nganggep juan belian kejokan yen makabar beliat wara nah kampe gitu lo genang-genang mau sarut buin yo yang sok cai impas depan untuk yang jagian buntu maklau cai yang liu sang sarona lah kan tepuk cai sebate ngalang nah gelis yang cerita lantas ngengalang pun yo impas mak kedadu ngakes kayu di tengah-tengah laut angsa bilang tanggung lekem kekeberang kone yo impas pekeber yo yang sesadolong ngelangkungin tukar pangkung gerembengan muah gunung aneh tegah gitu masih selantang pejalan yo yang so ngelangkungin kone alas ane madang alas kedaton di alas kedaton itu masih ada buron cicing dadua loh kelawan muani cicingane lo madan yangseng cicingane muani madan iyangsang kalau itu iyangseng ulengek pelangite mau kesiap dan kejuk laut yang ngelur ngongkong
Itu yang sing. Ningah kone munyin yang sing bukuk itu jak ngerukuk ya kedek yang sang. Nyai yang sing ada dogeng nyanyi anak muda nyanyi gelur-gelur mesok bu nyanyi beli tuh iwasan beli di dua ada ansong ngebarin pas bu sajan nyai mato mulo letak sing melahang anakan letakan sing nyai ngipi aja lo ngipi mireban nyai itu gitu yo yang sang buin nyanyi main nak nyanyi malu letakan dulu tuh boyo dia pas tuh lo tuh nak kain sampai toh kebaran ke yang sang mesau buin yang sang dan sampai toh anak ujang yo yang sau ngapain dan sampai toh yang sang kalau gue genong itu buin yang sang mesau tuh senjadolen mula amah-amahan yone angsing apa nyai nawan kengkeng saja nyai jemong mula lengah saja itu nyai masuk di hari minggu dogen nah cerik kejang ningah kode munyin yo yang sang kelawan yang sing bukuk itu baik gedak bergedakan berangti kode yo pas podeknya ngapa tuh mawinan impas ngesat teken besen yo ihangse itu lantas sangkaning pedeh nih ngapa impas maka dadok nyaunting munyin yo ikice laut impas keles uli kayune aneka dekam bahan yo ihangse lantas impas maka dadu ulung magelepuk ke tanah lau tepukino teken yo ikiceng lantas impas kedangan bui jangan kunik nyokan nyam beli yang jangan beli nak impas tidak perlu jangan sing lau impas maka dadu ngemasin mati nah cerik aja nak jangan iya nalihang bapo sukseman satuan yo impas tekening yang so apa sih krodo kasinan yo mertiu sangkaning berangti sido mutamahang mati utahui padang kedua iraga dan kecapang sastra ada kuni mungguh wasito nimitanto manemu laksmi wasito nimitanto pati kepanggo wasito nimitanto manemu duka wasito nimitanto manemu mitra sangkani ras iraga sido lakar memanguhan bagyo sangkani ras iraga masih bisa lakar nemuan ane madan sangsara sangkani ras sido lakar liu ngelasa witra sangkani ras lakar bisa masih ngemasin lagi sane kepenglu majang ring idedane sarang sami ngiring laksana yang program pemerintah Provinsi Bali nangun sakerti lo ke Bali siri tunggil danu kerti ulung ning amat ngiring upo piro sumber toyani minokadi danu tukar telaga miwah kelebutan duaning toyo pinako amertaning urip iya ning idedane sampun sido tadi asapun ike sina kesukertan jagat side kepanggung nah kira-kira kacang mau kejang ada gua mau kuwon satu bawa super suwur badung mangupuro nabas bat yang rengketang kirang langkung dan unas pengampuronge unta dedik jangan tuh paramu santi om santi om. Bapak Ibu hadirin para pecinta seni yang berbahagia, demikian tadi telah kita